أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dersimizni başlıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya hayyu ya kayyum bi rahmetike nesta'is. Aslih lana şe'nina kulleh ve la tekilna ila enfusina tarfet ayn. Allah subhanahu ve teala'ga har barchalarımızın da aytgan hamd sanalarimiz, maqtovlarimiz, sevgili Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge köngüllerimizning türünden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız erişip tursa idi. Allah subhanahu ve teala şu derslerimizden taralgan vakitlerimizde Allah Teala bizge "Kumu mağfuran lekum" gafu itilgen halde tırıgız, taralığız deyip eytip günahlarımız gafu itilgen halde taralıp yanadan jıyılışılarımızını Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala nasip etseydi. Bugün bizning 29. hadis oraza ve yakınlaşu sebeple bu bizning endi ahırgı dersimiz bula bu yıl. İnşallah bu yıl, bu oku yılında tezgah indi inşallah niyetimiz yanadan işraşırlar şuşulay. Allah Teala ilkin tınışlığında sağlık, selametlik, can tınışlığı bilen, bereketler bilen, uğuşlar bilen, böyle kazasız, kaygılarsız, hasretsiz, havuf, katırlarsiz işraşılarını Rabbimiz Allah nasip etseydi. Bu hadis cemaat izgi gamellerini saklap turuvchi eybir dip atalatırgan hadis. Bu hadisning ismin nek mene şuşu isim bilen men sizge atap ol isimni koydum. Çünkü adam balası izgi gamellerini kılar, lakin onu yoğaltırga mümkün. Şulay bit. Mene mında indi iň mühim eýber ahyrdan eýtile, şoşa izgiliklerini saklap tura turgan iň mühim eýber. Analarga baryp jeterbiz inşallah. Bu hadisni an Muaz ibn Cebel, Muaz ibn Cebel degen sahabe rivayet kılıp eýtär. Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu qala Qultu ya Resulallah, ey Allah ilçisi dip eyttim dey. Özü hakkında ite. Akhbirni bi gamelin yudkhilunil cennete ve yuba'iduni minan nar. Ve yuba'iduni anin nar. Ey Allah ilçisi, meni cennetke kirte turgan, cennetli ilte turgan gamelge iret. Yaki mena haber bir şuşa gamel hakkında dip soradım dey. Göresiz, bütün maksatları, bütün planları alarının tırmışta Allah'ına kol koygan eybirleri, uyları cennetke kiro bulgan. Hem şoluk vakitte cehennemden yıragayu, cehennemden yıragayta turgan gamelini iret, mena iret eli, sile eli, haber iter edip sıragan. Muaz ibn Cebel. Biz bunlardan cemaat şunda ok, şu hadisinin tercümesini tınlap bargan vakit tuğindi, bizge gıybretler ala barırga tiyişlibiz. Bu dünya bitinde uzup gite, içkinlik dünya o. Ol keçegisi uzdu, nice milyar dollarlar okça verip bitirsen de hiç koytmay. Ertegisi günge ışanış yok. Bugüngisi var. Mene Allah cemaat şuşunday gamelini irenirge tilegenler. Şuşunday gamel bolsun, o meni cennetli ite turgan bolsun dip sıragan. Onun bütün maksatı şu, cennetli bolup. Çünkü bu büyük jiňüge erişүү cemaat.
Bu zor җиңүгә ирешү. Һәм кытылу. Һәм шул ук вакытта сораган, җәһәннәмнән ерак айтсын дип сораган. Чөнки менә хәзергесе вакытта мөэмин мөселманнар әгәр дә бүгенгесе көндә җәннәт юк яки җәһәннәм юк дисәләр, бу кешенең иманы белән бәйле, ахирет белән бәйле бит инде бу. Әгәр дә юк дисә, җәннәт тә юк, җәһәннәм дә юк дисә, ул вакытта бу кешенең иманы юкка чыга. Шуңа күрә без монда бу хадисның башында аңларга тиешлебез. Җәһәннәмгә ышану, җәннәткә ышану бу иманның шарты. Ахирет белән бәйле. Аллаһ Тәгалә әйтә, җәмәгать, Коръәндә: "Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Ва ман зухзиха анин нари ва удхилал җанната фақад фаза." Әгәр берәү җәһәннәмнән коткарылып җәннәткә кертелсә, ул бөек зур җиңүгә иреште ди. Зур җиңүгә иреште ди. Җәмәгать, ул җәннәткә керү әлбәттә җиңел гамәлләрдән түгел. Җәһәннәмнән ерагаю шулай ук җиңел гамәлләрдән түгел. Аның өчен димәк, тырышлык кирәк. Шул вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Лaqad sa'alta an 'azim." Бигрәк зур нәрсә хакында сорадың дип әйтте ди. Зур нәрсә хакында. Улы, азим дигән сүз, улы дигән сүз. Бигрәк зур, улы нәрсә хакында сорадың. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu Ta'ala 'alayhi. Ул дөреслеккә җиңел дип әйтте ди. Җиңел. Син сораган әйбер ул җиңел. Әгәр дә берәүгә аны Аллаһ Тәгалә җиңел әйтсә дип әйтте ди. Димәк, әгәр дә җәннәткә керергә телисең икән, ул гамәл җиңел. Син сораган әйберләр җиңел. Ләкин ул кемнәргә җиңел булачак? Әгәр берәү Аллаһ Тәгалә анарга җиңел әйтсә, yol күрсәтсә, җиңеләйтеп ачып җибәрсә. Чөнки дин ул үзе җиңел әйбер. Авыр дип уйларга ярамый. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә: "Юридуллаһу ан юхаффифа анкум." Ниса сүрәсендә әйтә, сезгә Аллаһ Тәгалә җиңеләйтергә теләйди. Дин ул сезгә ди җиңеллек өчен бирелде. Сезнең тормышыгызны җиңеләйтү өчен, авырлыктан чыгару өчен иңдерелде ди. Дин бер сезгә шуның өчен бирелде ди. La yasirun 'ala man yassarahu Allahu Ta'ala 'alayhi. Ләкин шул вакытта ул баштан нәрсә ди? Бигрәк зур нәрсә хакында сорадың ди. Бик зур әйбер. Чөнки бу безнең максатыбыз. Менә җәмәгать шушы урында бер әйбер әйтәсем килә. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә җәннәтне яраткач һәм җәһәннәмне төзегәч, анда Җибраил алейһиссаламны җибәрә. Барып кара әле ди. Җәһәннәмгә бара, җәннәткә бара. Җәннәткә барып кайтканнан соң анда ди кирмәгән ди кеше булмастыр дип уйлыйм ди. Җәһәннәмгә барганнан соң аны ишетү белән беркем дә анда керергә теләмәс, анда кирмәсләр беркем дә ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә җәннәткә бара торган юлны мәшәкатьләр белән каплый. Мәшәкать. Мәсәлән, әйтик, ураза мәшәкать бит инде. Җиңел дип әйтеп булмый әле, ул җиңел түгел. Ул мәшәкать, ләкин рәхәт мәшәкать. Әгәр дә күңелебез иман белән тулган булса, ул мәшәкатьне рәхәтләнеп күтәрәчәкбез. Менә кайбер кешеләр уразаны көтәләр ничек? Ничек кенә ураза тотып бетербез инде бигрәк тә җәй көннәрендә инде. Бу иманның зәгыйфлеге. Ул аны шатланып китми, ул аны ничектер кайгырарак көтә. Ул аны әлбәттә көтә, ул аны көтә. Рамазан ayında бик изгелек булганлык белә ул. Зур әҗер саваплар көткәнне белә, ләкин курка, ул иманның зәгыйфлеге. Ул аны рәхәтләнеп көтәргә тиеш, шатланып. Менә олы кунакны көткән вакытта, йөрәгең дип тибә, олы кунак килә, бөтен җирләрне җыштырасың, тәртипкә китерәсең. Кунак сүз әйтмәсен дип шулай бит инде. Калыпларыбызны тәртипкә китерергә кирәк. Мәшәкать белән каплый. Аллаһ Тәгалә мәшәкать белән каплаган. Ничек? Мәкрух. Иртә белән торасың,
жылынган төшегеңнән торырга кирәк. Өстеңне каплап тора торган, иркәләп тора торган юрганыңны ачырга кирәк. Шулай бит? Чиркандыра. Торып намаз укырга кирәк. Тәһарәт алырга кирәк, намаз укырга кирәк. Бу макрух кешегә. Күңеленә бармый. Нәфесе аның теләми. Шулай бит? Нәфес йокларга тели. Шулай бит инде? Менә шуннан соң шушындый авыр макрух әйберләр белән каплый да җәннәтнең юлын. Яңадан җибәрә Җәбраил алейһиссәламны. Җәбраил фәрештә кайта да әйтә, анда кирүче кеше булыр микән дигән. Авыр булган. Җәһәннәмгә җибәрә, ул бит инде җәһәннәмгә бер кеше дә кирмәс диде бит, аны ишетү белән. Аллаһ Тәгалә шәһвәт белән каплаган юл, җәһәннәмгә бара торган юлны күңелне үзенә тартып тора торган гынаһлы гамәлләр белән каплап куйган. Шундый рәхәтлекләр белән, шушындый саблазм, шәһвәт. Менә шушылар белән каплаганнан соң яңадан җибәрә җәһәннәмгә. Җәбраил алейһиссәлам әйтә кайтып, анда ди кирмәгән кеше калмас дип уйлыйм дигән. Шуның хәтле, менә үзе җиңел ул, Аллаһ Тәгалә күрсәткән җиңел юл, ләкин саблазм да шулай ук бик көчле. Шәһвәт бик көчле. Шуның өчен алар сахабалар белгәннәр, мине җәһәннәмнән ерагайта торган гамәлне сөйләп аңлат әле. Җәһәннәмнән ерагайта торганны ирәт әле, җәннәткә кертә торганны ирәт әле дип сораган. Менә бу сахаба, сөекле сахаба шушындый сорау бирә. Ләкин без моның улы, бик улы сорау икәнлеген белдек һәм шулай ук бу эшне эшләү авыр да түгел икәнлекне аңладык. Чөнки әгәр Аллаһ Тәгалә сиңа моны җиңел әйтсә, бу гамәл кылу сиңа авыр булмаячак. Аллаһ Тәгаләдән Муса алейһиссәлам ничек сораган? Рабби шрах ли садри, Раббым, минем күңелемне киң кыл, тар күңел белән җибәрмә Фиргаун янына. Аллаһ Тәгалә бит инде Муса алейһиссәламны Фиргаун янына җибәрә. Муса алейһиссәлам дуа кыла, күңелемне киң кыл ди. Ягъни күңелемне аш. Ягъни шушы эшне үтәргә миңа иркенлек, рәхәтлек бир дип сорый. Аллаһ Тәгаләдән сорый. Муса алейһиссәлам сорагач, без шулай сорарга тиешлебез бит инде. Аннары ваяссирли әмри дигән. Ваяссир, җиңеләйт минем эшемне дигән. Бу Коръәндә аят, без моны дуа кылырга тиешлебез шулай ук. Ваяссирли әмри. Уразага керәбез, ваяссирли әмри. Намаз, төнге намаз, ваяссирли әмри. Нинди изге эшкә тотындың, ваяссирли әмри. Димәк, Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейхи ва салламның сүзе Коръәнгә нигезләнгән. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әгәр дә җиңеләйтсәм ди, ул кешегә җиңел булачак ди. Ва амма, ничек дип әйтә Аллаһ Тәгалә? Ва амма ман аъта ваттаqa, әгәр берәү ди садака бирсә ди, һәм тақва булса ди, фасану яссируху лил юсра. Без аның ди юлын җиңеләйтербез ди. Ягъни бара торган юлын җиңеләйтербез. Җиңел барачак, рәхәт барачак. Шуның хәтле ул кешенең күңеле рәхәтләнә. Рәхәт булып китә ул кешегә. Ул гамәлне кылу рәхәтлек бирә торган була. Ә кайбер кешегә гамәлне кылса да, анырга ничектер ул авыр. Ураза да авыр, намаз уку да авыр, тору да авыр, садака бирү да авыр. Шуңа күрә җәмәгать Аллаһ Тәгаләдән җиңеләйтүне сорарга кирәк. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә җиңеләйтә. Һәм киңәш бирә башлый Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Тәгъбудуллаһа, җәннәткә кертә торган гамәл, җәһәннәмнән ерагайта торган гамәл. Нәрсә ул? Тәгъбудуллаһа, Аллаһка гыйбадәт кыласың, ла тушрику биһи шәйъән, һәм бер нәрсә белән дә Аллаһка ширк кылмыйсың. Иң беренче әйбер менә бу. Гыйбадәт кылу. Аллаһка гыйбадәт кыласың ди. Гыйбадәт нәрсә ул?
итағат ету, буйсыну. Ғибадат деген сөз, ғабд деген сөзден алынған. Ғабд. Яғни біз ғабд, бәнде, құл. Міне Аллах Теғала нәрсе етсе де, біз түбеншілік білән аны қабыл етеміз. Біз шушы вақытта ғибадат қылушы боламыз. Түбеншілік білән қабыл етеміз де, һәм шушы ғамәлні қылабыз, түбеншілік білән. Нәрсеге мұны қушқан екен дейіп түгіл. Иркінлеп қабыл етіп, итағат етеміз. Міне бұл ғибадат. Құллық көрсету. Түбеншілік білән. Һәм шушы ғибадат қылған вақытта, хәзір Аллаһ Теғала қушқанларын үтәү, тыйғанларынан тыйылу ғибадат болдаймы? Менә шушы хәзер ғибадат қылған вақытында, қушқанларын үтәгән вақытында, тыйғанларынан тыйылған вақытында, біреуні де аның белән тиң күрмәскә, не предавать ему равных, яки сотоварищей, дип әйтелә инде урысча. Ягъни тиң күрмәү. Ләкин монда Пәйгамбәрбез нәрсә дип әйтә беләсезме? Шәйән, бер нәрсәне дә дигән. Бер нәрсәне дә тиң күрмә Аллаһ Тәгалага. Кайбер кешеләр аңлавынча, җәмәгать, ширк кылу ул Аллаһ Тәгаладан башка бүтән берәүләргә нәрсәләргәдер гыйбадат кылып яшәү, ләкин Аллаһка гыйбадат кылмау дип аңлыйлар. Бу ширк була. Аллаһка да гыйбадат кыласың, ләкин шул ук вакытта аның белән бер рәттән икенче тагын берәүгә яки нәрсәгә дә булса гыйбадат кыласың була. Мәсәлән, әгәр дә әйтсәң, ник син ташка гыйбадат кыласың дисәң, ул кеше әйтәчәк, нишләп мин ул ташка гыйбадат кылыйм дип. Мәсәлән әйтик, бер кешенең муенында чылбырга тагылган цепочка белән таш йөри. Ничек дип атала? Ракушка. Ул оберег дип атала, оберег. Мәсәлән, аның ала да әбисе, менә бу минем әтимнән калган, бабамнан калган, ул аларны саклаган, мине саклады, ха, сине сакласын дип, по наследству бирәләр шулай оберег, бит. Муеннарына тагы бирәләр алар. Һәм бу мөселманнар арасында да бар. Талисман. Һәм бөтен дөнья ширк белән тулган хәзерге вакытта. Менә карагыз сез, бөтен фантастический кинолар, мультфильмнар бөтенесе ширккә корылган. Караганыгыз бардыр инде, Властелин колец дигән Гарри Поттерныкы, бит. Бармакка киятына йөзек анарга көч бирә, шулай бит. Ул шундый күз алдына китереп булмый торган шундый хуҗалык көч бирә ул анарга. Яки балаларга инде бер теге фея килә дә, таякчыгы белән булай чык китерә дә, әллә инде мотор зыңгылдап шундый теге чәчәкләр теләген үти. Балаларның кичкенәдән үк каннарына шушылай сеңдерәләр ширкне. Ширк бик күп. Башка программаларны карагыз. Анда битва экстрасенсов булсын. Бик бирелеп карыйлар. Һәм хәтта мөселманнар алар бит дөрес әйттеләр дип килеп, хәтта бер-бирләре белән сөйләшеп утыралар. Алар дөрес әйттеләр бит. Менә бит дөрес булды бит ул. Алар белә дип әйтәләр. Әгәр Пәйгамбәрбез әйтте саллаллаһу алейхи ва саллям, бер кеше күрәзәчегә барып, экстрасенс бит инде ул. Күрәзәчегә барып, ул әйткәнне дөрес дип әйтсә, расласа ди, ул кеше дигән миңа иңдерелгән Коръәнгә карата кафир булды ди. Бу кеше исламнан чыгып китә. Бу җәмәгать ширк кылды. Ширкның бу зурысы. Бу бит гыйбадат белән бәйле. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә, киләчәкне ди, беркем дә белми ди. Син әйтәсең, туктале, Раббым, туктале, син беләм дип әйтәсең дә, киләчәкне мин генә беләм дип әйтәсең. Менә бу әби дә белде бит ди. Менә бу әби белде, мин аңа бардым. Кемдер Ширли дә төрле клиникаларга барып, анарга колларын җәяләр булыша алмыйбыз дип. Ул бара тотына йөрергә экстрасенсларга, әбиләргә, кемгә барганын да белми ул хәтта. Иң ахырдан гына алар киләләр мәчеткә, хәзрәт янына нишләргә икән дип. Ярый әле киләләр, әйме. Аларны түзәтергә була инде, барып
әйбет аңлатырга була. Ләкин алар дөньяны әйләнеп әллә кайларга баралар алар. Аннары гына киләләр мәчеткә. Тегеләр инде сихрлап бетергән булалар аны, нәрсәләр өйрәтеп, анда сыйдыргыч, биздергыч, әллә нәрсәләр өйрәтеп бетергән булалар. Җәмәгать татар халкында ул ширк дигән нәрсә бик күп, бик зур. Бик күп. Адым сайын очрап тора. İkinci tava bir kino var. Bir ebi. Onun kinonun ismi Slipaya. Sukar ebi. Onun yanına indi birer goyle birense butavoy birense buldu. Şunda onun yanına şabalar. Ol aytып bire şundan kilgensin, şundan iring şunday balaların falan. Hem olanlarga apkilerge koşa yaki birer çeş birtigen yaki birer kiyiminin ya tüymesin ya tağın nersedir hem olanın karşısına oturtup nersedir aytып jiberayın. Mine şunu işledi deyip. Hem şunu korap oturalar hem şunlarga ışanalar. Işanalar cemaat. Kim ışandı ol kişi imansız kaldı. Namaz kabul tugul. O bitti o. Harap oldu. Ne için? Allah Teala ite وَلَا اِنْ اَشْرَكْتَ لَيَخْبَطَنَّ عَمَلُكَ de. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizge iňe bitindi bu ayet. Lakin bu her bir Müslümanга, her bir kişige, dünyada her bir kişige adreslangan. Allah Teala ite وَلَا اِنْ اَشْرَكْتَ eger şirk kıldın iken, Allah Teala bilen tin kördün iken, ul gına buldura alatırgan aybirini başkalar buldura dip aytdın iken, la yahbatanna amaluka de. Amelin senin de yokka çıktı de. Amelin yokka çıktı. Bitti. Kichkine bir jingilge sanarga yaramıyor umumen. Şunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan bolaydı, gıybet kıl Allah Teala'ga, ayma. Bitti. Yok, aytmagan alay. Ta'budullah degan. La tushriku bihi şey'en. La tushriku da demegen. Şirk kılmysın gına da demegen. Bir nerse bilen de şirk kılma degan. Bir nerse bilen de şirk kılma. Bir sahabenin kolunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzükni körüp iň birinçi onu sıragan. Iň birinçi sıragan Peygamberimiz. Bu nerse ne için kiydin dip sıragan. Yüzük kiýip bitindi bulay altından başka haram tügül şulay bit. Ne için kiydin dip sıragaç ol miňa küç bire digen. Bilesizmi? Ol miňa küç bire digen. Tege sahabeýte minel wahn küç bire. Halsizlikden digen. Min halsiz ol miňa küç bire. Hem şol wagtda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdy. Onu digen. Salıp at. Akidenni üzgert, yani ışanuğunu, veroubеждениýini üzgert. Eger de sen şuşu igtikat bilen, şuşu убеждение bilen ölüp gitek olsan, bir wagtda da kutulmaýaçaksın digen, bilesizmi? Demek, halni birüçi kim? Allah Teala. Kileşekni bilüçi Allah Teala. Şifany birüçi Allah Teala. Yerden birüçi Allah Teala. Şoňa göre şirk kılma degen Peygamberimiz Muaz ibn Cebelge hem bu onlardan korkkan, onun içinde hem başkalar içinde korkkan. Çünkü Peygamberimiz aytdy sallallahu aleyhi ve sellem şirk kılaw ol degen qorangı tünde qora kırmızkanın qora taş üstünde yürgeni kebek degen. Bilesizmi indi çağıştırıp. Kapkarangy tün qora taş üstünde koýaýyn da anyň küresin. Ol qora kırmızkany şulay bit. Onda şuşa qora kırmızkany qora taş üstünde qora tünde görür için bik güçlü projektor kerek. Gylim kerek, zor gylim kerek. Şoňa göre gylim alu birinçi şiratda. Allah Teala şoňa göre aýtdy: "Fa'lem ennehu la ilahe illallah." Fa'lem ennehu la ilahe illallah. Allah'dan başka gıybedet kılırga yaraklı zat yok ikenligin
Bildi. Bil, gilm al. Tatarcha tercüme etken vaqtda bil degan so'zni oxirga qoldirib o'tirib keladi. Орысча aytgan vaqtda знай, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Знай. Знай, гилм ал. Bil de. Demek yordam so'rasang ekan Alloh taoladan yordam so'rash kerak. Bu anlatmayı. Eğer de mesela sana yordam kerak bo'ldi ekan, ayman. Kişiden kelib menga yordam bitali bo'lishali, shuni ko'tarib qo'yirga bo'lishali deying shirk tugul o. Lakin Alloh taolagina buldura ola turgan aybirni kişiden so'rov. Bu shirk bo'lar. Ve tuqimus salate. Peygamberimiz ayta sallallahu aleyhi ve sellem hem 5 vakit namazını turg'izasın. 5 vakit namazını turg'iz. Ve tu'ti zekate. Zekatlaringni ber. Yılına bir tapkır. Zekat sadaqangni ber. Bu İslam dininin bağanaların sonu. Ve tasumu ramadana. Ramazan ayında uraza tut. Mene cemaat bunu bitinisini de aytirga kerak. Cennetli bulu yolu Allah'a ibadet kılıdan başka bulmay. Şirk kıldın iken amellerin kabul bulmay. Cennetke kürü namazsız bulmay. Zekatsiz bulmay. Eğer bay bulsan indi. Ve tasum Ramazan. Ramazan ayında uraza tutmuşa bulmay. Eğer ağır bulmasa. Sebeplerin bulmasa. Ve tehuccul beyte. Hac kılasın. Bu cennetli tetirgan aybir. Bulardan başka cennetke kiru ihtimali yok ekenlikni Peygamberimiz anlattı hazır. Soruğa cevap verdi. Mene bunun soruğuna cevap bitti hazır. Cennetli itesin. Cennetli ite bu seni ameller. Başa nerse bilen başlandı. Ta'budullah. Gıybedet kılu bilen. Hazır sanıp gitti İslam dininin 5 bağınasın. Namaz, uraza, zekat, hac. Lakin baştan aytdı gıybedet kılasın. Gıybedet şuşu eybirler bilengine şiklene mi? Yok. Gıybedet ol. Kur'an'da Allah Teala sana nerse kuşa şuşunlarga itaat eti buysunu bula. Nerseden tıygan şuşunlardan tıyılı bula gıybedetin. Hem şuşa gıybedet kılgan vakitinde şirk kılma. Şirk kıldın iken namazların, urazan, zekatın, hacın yokka çıktı. Men özüm hacda vakitte gördüm bir abzıyını, nindi millet bulgandır indi o tup-turu müracaat eteydi Peygamberimizge. Tup-turu müracaat eteydi Peygamberimizge. Ya Muhammed işfa' lana deyip. Arap dilinde. Ey Muhammed bizge şefaat kıl. Bizge şefaat kıl deyip. Tup-turu anın yüzüne. Yaramay mı bu? Yaramay. Çünkü Allah Teala İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in deyip dua kılarga iletti. Singagına gıybedet kılabız, sinnengine yerdem sırayız dedi. Bu Peygamberimizden sırayı. Peygamber bolsa da yaramay. Bir ferişte bolsa da yaramay. Men bir aytganim bar edi, bir namaz okugan vaqtında, namaz vaqti tugul edi, endi namaz okuysun deb suragaç, Gazrail feriştege okudum dedi. Gazrail feriştege okudum dedi. Nişik anın namazı var mı deb suragaç, Gazrail ferişte mene şuşulay okudım, mene çislinlikte yazılgan Müslüman kalendarından da bitinde ne kebek Şüpçar savıtı şekilli olan da yakşı ibirlerde var, anda bütün ibirlere yazılar. O Kur'an hem hadis tugul bitinde çislinlik. Şundan okugan Gazrail feriştege. Gazrail feriştege kakbut mene namaz okuysun da o senin anlar canına olurga kelgen vaqtda sana yumşaklık ko'rsatadi. Şuşunun kebek. Şirk kıla. Şirk kıla. Namazını bağışlagan kimge? Namazını bağışlagan feriştege. Bir kimde layıklı tugul. Ne kadarligine güçlü bulsalar da, ne kadarligine hürmetli bulsalar. İzgiler dünyada vakitte ne kadar izgi bulsalar da sana buluşa olmuyorlar birincilikte. Çünkü onlar üzleri muhtaç. Allah Teala'ya. Siz uylap qaragız, kıyamet gününde bütün peygamberler, bütün kişiler tirilip çıkarlar kabirlerinden. Hem bütün peygamberler korkup duralar. Bütün peygamberler korkup durar.
Bütün peygamberler eyteler, kişiler yürüp çıkalar. Edem aleyhisselam yanına varalar, Nuh peygamber yanına varalar, Musa peygamber, İsa peygamber. Bütün eyteler, benim günahım var, men korkam, bugün Allah Teala ömürde bulmagança bit katı açılandı. Bulay bir vakitte da açılanganı yok idi, dep eyteler. Peygamberler korkup turganny, nişik siňa ol bigirekde ölgen kişi nişik yerdem ite alsın, birinjikde yerdem ite almaydı. Ejemaat şirk degen aýbyr şonu hally ol korkunyç, ol şirk ekenligi tuyulmaska mümkin kişige. Özü de gylemy bolmagan kiyinçe kirip giterge mümkin, sizmişe de. Mine peygamberimiz wagtynda şonday aýbyr bolgan. Bir sahabe Ebu Vakid degen sahabe radıyallahu anhu üzeyte biz elidi bu hadisni İmam Ahmed kitire, İmam Et-Tirmizi kitire, hadisler jintine hadis sahih. Ebu Vakid eyte biz eli ýaňygyna İslam dinini kabul etken edik di. Hazır peygamberimiz Mekke'ni ala, Medine'den kile de Mekke şäherin kulga düşire. Suguşsuz bola bitin diými? Завоевание Мекки, Mekke'ni ala, bütün kişilerini gafu ite, üzün rencitkenlerini barıgız siz irikledi jibere. Şundan soň tire-ýündägi kabileler eýme musulmanlarga karşı suguşurga karar kabul etkeç, peygamberimiz bilede alarga karşı gasker jiyip suguşga kite. 12.000 gasker bulamında cemaat. 12.000 gasker. Hazır hında baralar. Şunda Huneyn degen suluş bola. Huneyn degen orun bar. Bir dalaýyndy, dalina şuşunday. Ol atala Huneyn dip. 12.000 bolalar anda. Şunda bargan wagtda eli ýaňa Mekke'de İslam dinini kabul etken sahabeler bikindalar. Eli gylimleri yok. Uzup baralar bir jirden bir garep kabilesi bola. Şuşunda üse agaç. Şuşu agaçka kılıçların kalkanların şit, süngülerin koyup, kiyimlerin elip koyalar iken şuşunda. Hem şuşu zarajet iteler üzlerince. Suguşka çıgatırgan kralların zarajet iteler, şuşu ağaçının energiyesi bilen şuşulayındı. Bereket alalar, bereket. Hem şuşunu küreler, sahabeler, navo ispiçonnu, Rusça etmezler. Müslüman bulgan sahabeler, küreylerde kızıgalar şuşunlarla. Hem eyteler, ey Allah'ın elçisi, İc'al lene zatu envat kema lehum zatu envat. Bu ağaçın ismi zatu envat. Bula. Zatu envat. Yani eybirler eline tıgan ağaç bulayın. Cemaat şu wagtda gözaldan kitirgis hazırki wagtda bilerdegi ağaçны. Bilerdegi ağaçны. Anda çüprek çaprak nerse beylep kişi kim tirli üçün barak kimnin balası yok, kimnindir nersedir işinde kilip çıkmagan, kimnindir biznesi провалился, kimnindir tağı nerse niyetler bilen baralar şuşulay. Bu ne şuşunday? Tatarlı, Müslümanlar bitalar, Müslüman. Onlar la ilahe illallah'ını da etkenler. Belki namazda okuturganlardır, meşitke bara bitirganlardır. Şuşu sahabeler, peygamberimizden soraganlar, bizge de şuşunday ağaç kirek. Bizge de şunday ağaç bireli. Biz de elip koyar edik şuşunda, biz de suguşka barabız bit. Biz de şuşunday krallarımızdan bereketlendirir edik, zarajet iter edik degen dep eyteler şuşular. Näse dep eyter Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şol wagtda. Subhanallah. Allahu ekber de. Allah'ını iske algan Peygamberimiz. Allah büyük. Allah büyükti. Allah en büyükti. Sizdi. Nekti. Elikti. Benim kardeşim Musa aleyhisselamge onun kavmi müracaat etken kebek mina müracaat ettigizdi. Musa aleyhisselamge nerse degenler? Nek yok, buzau tugel. Buzau tugel. Bular hazır Yahudlar bitinde Firavundan kıtılır için tünle çıkıp kaçalar bitinde.
Bular hazır kelip jireler Kızıl Dingiz yarına. Firavun kuvarga çıba alarına. Teginde cemaat göz aldına ketirege düşman, orta düşman, alda dingiz. Biten bir koyada barga urun yok. Hazır Yahudiler tutunalar üz adetleri boyunca sen bizni üteregap bildin mi? Sen bizni bir kimde bugün kıtkarmay, kıtılığı yok bizge deyip. Musa aleyhisselam eyte, minim di Rabbim var di. Mini di kündüretirgan, turu yolga kündüretirgan. Şunda Allah Teala eyte, tayağın bilen dingizge sok di. Tayağı bilen dingizge sokkaç, Allah Teala dingizni qatıra, yani açada dingizni hem şuşla qatıp kala. 12 kabile bulalar Yahudiler, 12 pleme, 12 gaile indi. 12 plemege 12 yol açılay dingizde. Hazır şundan çıkıp giteler bitindi. İsleri gitip. Bu Allah Teala'nın şunday zor kudreti bulay mı? İs gitmeli. Mınardan soň eýme şuşa beleden kıtılgan kişi eýme başyn kötermeçe gıybet kılırga tiýiş. Lakin alar dingizning tegi yarına çıkkandan soň Firavun alar artından kirip dingizning ortasında wagtda Allah Teala dingizni yapıp alarny garyk ite, batıra. Yahudiler kıtıldılar betinde hazır eýme. Hazır baralar bir halyk ýanyndan uzalar. Tegeler sınga tabına tırgan bolalar. Sınga nindidir? Sın digeç cemaat yaki teri yaki yakunu dip uylarga yaramıyor. Biz anı bildigin değil mi? Sınlarga tabına tırgan halık yanından uzgan vakitta şuşa Yahudiler Musa aleyhisselamga müracaat iteler. Ya Musa ic'al lana ilahen kema lahum aliha. Ey Musa bizge şuşa kişiler tabına tırgan sın şekilli bizge de bir ilah gerek diye ettiler. Şimdi ilah gerek diye ettiler. Allah Teala ite ve cavazna bi bani İsrail el-bahra biz de o birden bulaygına söylemi dingizni ayırıp di biz Yakup balaları diye ite. Sını İsrail'i bu Yakup peygamberin balaları bitindi. Potomstvo. Şuşlarını kıtkardık di. Hem de fe'etev ala kavmin. Onlar bir kişi kavim yanından uzup bargan vakitta di. Sınga gıybedet kılıçlar yanından uzgan vakitta onlar ettiler di. Ey Musa bizge Allah'ın kişikelde sın gerek di. Kişige cemaat akazı boyutsa gel küzge kürüne tırgan bir eybir kirek iken. Küzge kürüne tırgan bir abiyekt tili eden balası gel. Bular bitinde hazır şikirlerini toktavsız çiksiz kılıp gıybedetten başlarını kötermezke tiýişler. Onlar sınsıradılar. Mine şuşa Peygamberimiz vaktinde şol hal kabatlana. Hem Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem. İnnehe senen degen. Çünkü ol degen ilikkigilerinin de gırıf gadetleri de. Kabatlana de. Şirk kılıp. Hem de şu vakitte ite, siz de kilecekte de başka dindegilerinin de gırıf gadetlerin olaşaksız de. Gırıf gadetlerine iyereçeksiz de. Ekringine, baştan mene şunun halle bir siyem, pet, debatala. İkincisi, onları arttıra varasız, tirsek, onları bir adım de, şuşula ettirip de iyereçeksiz alırga de. Hazır cemaat karagız. Beyrem iteler bitinisi redden. День Святого Валентина. Zina kılıçlarının beyremi. Nevruz. Maslenetçılarda bitinisin redden. Yanı yıllarını da mecusiliklerini bitinisin. Hatta şu an göre çırşı yanında cemaat hatta şunu bilgende çırşı yanında motor diye aytıp şunda fotoga düşerler koy bir kişi Müslümanlar. Yaramı bu yaraytılan yurtu. Bu çünkü başka dindegilerge okşaw. Başka dindegilerge okşaw. Peygamberimiz aytdı mene şu vakigadan soň iýereçek sizdi ekringine şuşulaydy.
Şirk şuşulay итеп кире үтеп. Яшьләрнең йозак бәйләүләре, көперләрдә ачкычын суга ыргытулары, суга тәңкә ыргытулары, гороскопларны укып күзәтеп баралар. Махсус гороскоп алалар, тикшереп баралар бөтенесен. Гороскоп нәрсә ул? Ул йолдыз. Йолдызлар хәбәр итә. Йолдызлар бер нәрсә дә хәбәр итмәй. Хәбәр итә Аллаһ Тәгалә үзе генә. Шуңа күрә җәмәгать менә бу әле моннан ерак китеп булмый менә бу ширктән. Шуңа күрә безнең гел өйрәнергә тиешле тема, безнең дәресләребез ул ширк мәсьәләсендә булырга тиешле. Чөнки ширк кыла икән, тәүхид булмаса, тәүхид, единобожие, Аллаһны берләү, аның үзенә генә гыйбадәт кылу булмаса, ул халык котыла алмый. Аллаһ Тәгалә гафу итмим ди. Ширкне Аллаһ Тәгалә гафу итмей. Бүтән гөнаһны да гафу итәргә мөмкин Аллаһ Тәгалә. Теләгән бәндәмә ди, ләкин ширкне гафу итмим ди. Әгәр дә кеше тәүбә кылмыйча үлеп китсә. Шуңа күрә, әгәр дә шушындый Хуҗалар тауы дигән изге тау, каядыр анда безнең бабайларыбыз сугышкан, менә ул изге, менә шунда барып корбан чалуларны күрсәгез, изге агачлар дип әйтеп сөйләнгәннәрен күрсәгез, инде безнең өстебездә бурыч була кешеләрне андый гамәлләрдән туктатырга, бөтен көчебезне куярга. Бу безнең бурыч. Һәм дәвам итә. Пәйгамбәрбез хәзер саллаллаһу алейһи ва саллям үзе сорый. Әлә әдуллука аля абвабил хәйр. Мин сиңа өйрәтимме ди изгелекнең капкаларына ди. Юл күрсәтимме ди. Изгелекнең капкалары бар ди, ишекләре бар ди изгелекне. Эшли торган капкалар. Ас-сауму джуннатун ди. Ураза туту ул ди калкан, шит. Ураза туту ул шит. Калкан. Калкан дигәнне беләбез бит, әйме? Сугышчыларны тота торган сугыш үзеңне саклый торган әйбер. Бу сине ураза туту гөнаһлардан да саклый дөньяда вакытта. Гөнаһлардан саклый. Һәм ахирет көнендә җәһәннәм газабыннан саклый торган әйбер. Пәйгамбәрбез өстәмә рәвештә насихат бирде хәзер Муаз ибн Җабалгә. Карагыз җөмләнең төзелешен. Сиңа изгелек капкаларына юл күрсәтимме ди? Менә ирет, ул психология. Өйрәтимме ди? Кемгә кирәкми инде, гайме? Шул вакытта кеше уяна, кешенең кылагы тырпая, уяна һәм ул инде хәзер бик җитди тыңлаячак. As-sawmu junna. Ураза туту ул калкан. Вас-садақату тутфи'ул хати'ата кама ютфи'ул ма'ун нар. As-sadaqa ул ди гөнаһларны сүндерә. Гөнаһларны сүндерә. Су утны сүндергән кебек ди. Садака гөнаһларны сүндерә. Су утны сүндергән кебек. Ни өчен җәмәгать ничек уйлыйсыз? Ни өчен су белән утны чагыштырган һәм ничек иттереп садака сүндерә гөнаһларны? Галимнәр әйтәләр, гөнаһларның кешенең калбендә кайнарлыгы бар. Кайнарлыгы бар. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям җеназа дуасында мондый дуа кылган. Вагсилху бил маи вас-сальҗи вал-барад. Эй Раббым, бу бәндәңне буз белән, су белән һәм кар белән ю. Ник шушылай кулланган? Чөнки шушы су, салкын су, буз һәм кар кайнарлыкны бетерә торган әйбер бит инде. Галимнәр әйтәләр, гөнаһларның кайнарлыгы бар, кешене харап итә торган. Шуңа күрә садака биргәч, Аллаһ Тәгалә синең хата гөнаһларыңны сүндерә, ягъни гафу итә дигән сүз. Васалатур раҗули фи җауфил лейли. Һәм кешенең дигәндә ир дип килә инде. Монда ир генә түгел, хатын-кыз да керә.
hem de kişinin dip tercüme ettim şunun için hem kişinin tün ortasında okuyturgan namazı dey. Ayye teheccüd. Yıklый kişi yıkıdan tırıp taharet alıp tünle namaz okuy. Mene bu teheccüd. Mene bu şolay yok izgilikning kapkası. Seni cehennemden kutkara tırgan eyber. Abdullah ibn Ömer hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin aytganын isibizge düşüreyik. Abdullah ibn Ömer tiş körgeç, anarga ayta. Abdullah ibn Ömer tiş köre, kuyy cehennemde gördüm de kuyuga şagan de. İki kişi keldi de, hem meni alıp gittiler de. Şuşa cehennemden. Korkma deb aytibdi. Peygamberimiz tishni yuri neçe getirip nindi körkem kişi de ol de Abdullah de eğer de ol tünge namazlarga da de tırsa de eybet bulur idi de. Demek tünge namazga tırou seni neşlete cehennem azabından yırak ayta. Hem Peygamberimiz okuy şu vakitte Secde suresinin 16. 17. ayetlerin tetecafa junubuhum anil madaciği diyen ayet özünüz okup kararsınız. Secde suresi 16-17 ayetler Müslümanlarını maktayı Allah Teala onlar da üzlerinin de жылы yumşak tüşeklerin kaldırıp tünge namazlarga tıralar deyip Allah Teala maktayı. Şu ayetini okugan. Sümme kâle Ela ukhbiruke bi ra'sil emri ve amudihi ve zirvete senamihi. Sana haber vereyim mi ey Muaz? Tağın sırı, sana haber vereyim mi? İşinin başı hakkında, işinin başı hem tregi hakkında, trek, aporu, hem üstü hakkında, işinin başı, onun tregi hem in yukarı urnu hakkında haber vereyim mi degen. Kultu bela ya Resulullah. Bela debeytile elbette rizalaşkan vakitte elbette haber bir degeç Allah ilçesi eyte. Ra'sul emri el-İslam. İşinin başı İslam de. İşinin başı İslam. Anlıyoruz mu cemaat? İşinin başı İslam. Neyse o İslam? İslam ol istislam, ol Allah'a birilü, ol tapşırılı, istislam. Üzünü Allah'a tapşırasın. Mene eğer de mene kişini göz aldına getiririz, eğer de ol kişinin başı olmasa ol kişi bulamı? Bitti, ol kişi öyle. Ol İslam, yani işinin başı değil, ol İslam. İslam dininden başka bir nindi de senin izgiligin kabul olmayı. Degen söz. Anda pulumda, ayağımda bir narsa der, bitti, başım yok. Harap buldun degen söz. Bitti baş. Diye degen gibi. İbrahim aleyhisselamga Allah Teala narsa deb ayta, "İz qala lahu rabbuhu aslim." O bitanlarga İslam dinini kabul etti mi bitinde? İbrahim peygamberge aslim. Tapşırıl mena de. Pakaris. İbrahim peygamber tapşırıla. Tapşırılığının galemeti nerede bola? Hatta Allah Teala onlarga özünün gaziz olun kurban eterge kuşkaş nişli tapşırılığının bilgisi ol riza bola hatta çaldırga. Lakin Allah Teala bitinde özünüz bilesiz çaldırmay. Tikşeregine. Mene minçik bola o İslam. İslam mene şu şulay bola. Min ezir Rabbim de. İbrahim aleyhisselam aytgan eslemtu li rabbil alamin. Min tapşırıldım de. Galemlerin Rabbisine degen. Hem praktikada kürsete özünün niçik tapşırılganlığı. Eğer Allah Teala aytgan sözünü işittin. Ey mu'mine hatınlar, hicab giyigiz. Sen eğer de İslam dinin kabul etken bolsan, İslam bolsa sende. Sen şu momentda onu kabul etesin. Sizler başkalarına aytınız. Sen İslam'da mı? Sen İslam'da, o İslam'da da bitindi. Lakin o tilinde onun İslam. Kalpte de bu. İslam ol bola tapşırıldım, bitti. Bitti. Senin sözün gene benim için söz.
Sen bu әле син yok. Allah'a gıybet kılmıyorsun. Sen nefesine gıybet kılasın. Şuna göre biz bunu yoksa onlarga tiyişlibiz. Şunun için ol başı degen peygamberimiz. Ve amuduhu as-salah. Onun trevi namazdı. Trevi. Mene eğer korasan palatka kırganınız vardır indi. Palatkanın bar trevleri. Eğer de ol trevler bulmasa palatka tura almay işile. Hem bütün nerse, mesela urundukның ayağı bulmasa, inin fundamenti bulmasa şol indi. İşile bitin bu. Şunun gibi. Namazın bulmasa dinin işile. Bunu da anlatırız. Bu uylap çıkarılgan sözler tügür. Mene hadis, peygamberimizin hadisi. Namaz bulmadı mı? İşildi, bitti. Vazirvatu senamihi el cihad. Onun de en yukarı noktası de bir ornu de cihad de cihad el cihad. Nasıl ol cihad? Nefsin bile tirişu. O tirişu. Nefesin bilen tirişu. Manda elbette söz bara suğuş turunda. Mesela Peygamberimiz İslam dinine korkunç janagan vakitte nişledi mi ne baya silahızdık bit Hunayn suğuşu hakkında. Yüzü çıktı mı o suğuşarga? Tegeler korkunç janagan vakittagına, tegeler jiyılışkaçkına, şul haberini işitkeçkine alarga karşı çıktı. Mene bu bula cihad. Bu barda tegende üter, tegene korkut degen söz tügül. Bu cihad tügül. Cihad ol din için. Cihad turunda peygamberimizin sırağınlar birisi batırlık için suğuşa, birisi mal için suğuşa, birisi nesedir tağın neyimdir bir maksat için suğuşa degeç. Kaçısı mının cihadda deyip, birisi de cihadda tügüldü. Cihad dey nerse Allah Teala'nın sözün üstün çıkarır için mene bu cihad. Mene sen eğer bir kişi Allah yok deseymi, sen arga Allah Teala'nın barlığını ispat eder için bütün küçüğünü koyup tırışasın eymi? Mene bu cihad. Allah'ın sözün üstün çıkarırga tırışıp kireşuun bu cihad ola. Bu en üstüdü. Eğer men şu üstü bulmasa, kırışısı bulmasa, nerse bula? Teginden yağmur ötede, kor kirede, jil kirede, senin iğinni jimire. Şunun için cihad nerse bulurga tiyişli. Şolay mı? Cihad onun üstüdü. Kırışısı bulurga bulsa. Kırışı bulsa, Allah'a şükür, kırışımı yaptım deyip rahatlanıp gitesin bitin değil mi? Kor kirmi, jil kirmi deyip. Mene bu bula cihad. Ele uhbiruke bi milaki zalike kulli. Hem de şuşa eybirlerinin barısında tutup tıratırgan eybir hakkında eğitim mi sina dey? Mene kilip jittik oya sözge. Şularının barısında tutup tıratırgan eybirine eğitim mi sina dey? Kultu bele ya Resulallah. Eyye deyip eyttim dey Muaz ibn Cebel. Elbette şu vakitte Peygamberimiz çamalısız mı nerse degen? فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ وَقَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا. Tilin çıgara, baştan tilin çıgara da hem ve ahazedi tilin tutkan ol. Tertip göstermegen. Çıgarıp tilin tutkan hem indi anlarsın etken. Kuffe aleyke hâze. Mine bu eybirini tıy degen. Tilini tıy demegen. Mine bu eybirini degen. Mine bu eybirini tıy degen. Şuşa eybirge hoca bol degen. Kultu. Şol vakitte Muaz ibn Cebel gacaplanıp eyte. Ya Nebiyallah ve inna lemuâhazûne bime netekellemu bih. Ey Allah'ın peygamberi deyip ettim de. Biz til arkasında da gazap görecek biz mini deyip sıragan. Til arkasında. Ne biz oylayız til nerse indi? Onun için neydi gazap olsun indi deyip eytemiz, değil mi? Şu vakitte Peygamberimiz eyte, kale, sekiletke ummuk, eneyin seni taşlasın dey. Yani bu dua tügül bu. Garaplerde şuşunday söz, şuşunday söz kullanın. Eğer alay bulmasaydı, senin eneyin taşlasın. Yani bu şimdi seriozunuz görsette, ciddi. Eyte biz bir tane biz tatabılar, yüzü kara değil mi? Onun bir tane yüzü kara tügül değil mi? Şuşunday, yoksa niyet bilen eytileyinde. Hem ciddilikni görsete. Sekiletke ummuk. Ya Muaz, ey Muaz, anan seni taşlasın deyip eytti.
وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا خَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Kişilerini de yüzleri bilen tüben, yaki burunları bilen de tüben asqa taba qaratıp de cehennemge ırgıttıra tırgan eybirdi. Ol de kişilerinin de tillerinin jimişleri, tillerinin uңışları arkasındadır. Uңış, til uңışı. Mene til ölen siledin eymi? Til bile silegeç, urluk çeşesin. Urluk çeşesin, tilin bilen. Hem şundan bitin üsüp çığa. Uңış birdi hazır. Yokşu sözler siledin, uңış birdi. Kişini şatlandırdın, köngülüne şatlık kirttin, rahatlanıp gitti, köngülü küterilip gitti. Şolay bitindi. Eğer de şirk kıldın, şirkke endedin, gaybat siledin, söz yırttın, mıskılladın, sügündün mesela, til bitindi. Hemmine şuşularının, yaki lagnet kıldın, yaki mıskılladın, til jimeşi. Yaki söz bilen ettin mesela anda küfür söz. Nişlep Allah beni azaplı, nişlep Allah Teala koya ol, ne bulay işledi mesela. Bu küfür. Yaki Allah'ın isminden başka biten derse bile antitesin. Gil kişi kavatlı mine şunu, gil işitem. İpidir mine, ipi bile antitem. Tuz bile antitem. Mine falan bile kıyaştır, ipidir, tuzdur. Yani bu şirk bit. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Eğer biri antitse, Allah bilen antitsin di. Onun bile de şairga yaramı bik köp uzak. Bik köp. Gel iki sözünün birinde vallahi diye bitirgen. Kelek vakit tağına. Lakin ipidir, tuzdur, kıyaştır, tağınındır eybirler bile, özü için kadirli bolgan eybirler bile antiti. Bu bula şirk. Bu til bitindi. Til. Hemmine til şolay yalgan sili, dürüstünü sili. Mene şu tilinin jimişleri, jimiş iki türlü bula, yaki ol açı bula, yaki tatlı bula. Mene şu til arkasında di kişilerini yüzleri bilen tüben asqa taba qaratıp di. Bulay gına tügel. Tutup ırgıtalar. Kırtıp jibermiler, tutup ırgıtalar. Asqa taba qaratıp. Bitleri asta, burunları asta. Şolay ırgıtalar. Nes arkasında? Til arkasında di. Şuna göre biz hadisini uzduk cemaat. Körşe konak hakkında bitindi buldu o hadis. Hem şunda birisinde nese de bite Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer biri Allah'a hem ahiret gününe şanıcı bulsa hayırlı, yakşı bulgan sözlerini yine silesin di, yaki nese di? Deşmesin di. Deşmesin. Deşmeğin arkasında kıtıldın degen söz. Eğer mesela senden birisi sırav birdi, niçin iken bu mesele? Sen de bilmeysin. Lakin bilir bilmez cevap veresin. Bilmeydi beytmesinler diye beytip, korkup, uyalıp, tilesen esasiyle birgitasın şunda. Men şulay uylayım diye mi? Hem senin eytken mi? Hem Allah etti bitti yerlerde. Senin eytkenin bilen amel kılalarınlar. Sen köp mü kişini adaştırasın. Delilsiz sözler silesin. Allah Teala Teala taqfu ma leysa leke bihi gilm. Gilmin bulmagan kiyince birincisi de silemedi. İsra suresinde Allah Teala tilni tıyarga kuşa. Mine şuşla ettirip kişinin mine şuşa ibirlerini siledin, yalganladın, mıskılladın, dürüst silemedin diye eytip yüzü bilen tüben ırgıttıralar. Şunun için hatırım yalgışmasa Luqman Hakim etken silemegen sözlerim için bir de ökünmedim degen. Silegenler için ökünürge turu kildi degen. Silegenler için ökünürge turu kildi, silemegenlerim için ökünmedim dey. Şolay bitindi cemaat. Şuna göre mine bu hadis tamam. Şu ahırgı bütün nerseni izgiliklerini tutup tıratırgan eybir, yokka çıgaruçu eybir, tutup turuşu da eybir, yokka çıgaruçu da eybir, ol teliken eybir. Tel. Şuna göre Peygamberimiz hatta sallallahu aleyhi ve sellem yüzünün tilin çıgarıp, tilin tutup körsetirge de irinmegen. Ravahu Tirmizi ve kala hadisun hasenun sahih. Bu hadisne İmam et-Tirmizi rivayet kıla hem
хадисне әйтә, хәсәнде һәм сахих дигән. Шулай иттеләр без җәмәгать 29-нчы хадисне тәмамладык. Тәмамладык дигән сүз ул, менә без моның бу хадисның бөтенлесен аңлап бетердек дигән сүз түгел. Әле аның хәзинәсе ул чишмә бер туктаусыз чыгып торган сыман, ул бер туктаусыз чыгып тора. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә алдагы көннәрдә дә шулай җыелышып дәресләребездә катнашырга Аллаһ Раббыбыз насыйп кылса иде. Субханак Аллаһумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк.